Tercera carta. Pas cross triple, Richard, espera, Richard y 3/4. Atención, están aquí primero comenzar. Ya. I'm that certain someone can make me feel the way I do, my darling. I'm so glad you came my way. Un còctel salsero que m'ho tot el mercat, me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, doncs per res l'has de canviar. No ho puc evitar, ja no sé com fer-ho, m'ha arribat a les mans. Un còctel salsero que m'ho tot el mercat, me'l puc treure del cap. Si vols aquest secret, vaig trobar l'Aleix i em va dir que tenia cotis, posaria i em fotria. I
Du bist jung und glaubst noch, dir gehört die Welt. Was dich interessiert, ist Freiheit, Spaß und